Yen sobat jodoh tu sing lakar kija, tresnane deket tu sing orang-orang nawata beli ne sayangin tiang yen beli mengerti pasti tiang mati. Yen sobat jodoh tu sing lakar kija, Temuan yuk. Serius? Serius dong. Oke, di tempat biasa ya. Iya, di tempat biasa. Sayangin beli yen adi megedi pasti beli mati. Tugas secere irakan menimpa di sebuah kale ujang jadi metunangan. Tugas secere kijang-kijang ngajak timpang di sebuah kale kemudian dadi bedadua. Yen sobat jodoh tu sing lakar kija, tresnane deket tu sing orang-orang nawata beli ne sayangin tiang yen beli megedi pasti tiang mati. Tugas secere iman bede adi ngele di subak kele kemudian balik di mane. Tugas secere kalau pede beli ngambung di sebuah kele kemudian balik ngelune. Yen subak jodoh tu sing langgar kijel tresnane teka tu sing orang-orang nak wantah adi ne sayangin beli yen adi megedi pasti beli mati. Yen sobat jodoh tu sing lakar kija, tresnane deket tu sing orang-orang nawata beli ne sayangin tiang yen beli megedi pasti tiang mati. Tugas secere beli ngapela di nyebang di subak kele kemudian balik ngapele. Tugas secere tiang nganggur beli ngambung di sebuah kele kemudian balik nganggure. Yen subak jodoh tu sing langgar kijel tresnane teka tu sing orang-orang nak wantah adi ne sayangin beli yen adi megedi pasti beli